أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، رسول جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ظل في ظلمات الليل إذا يغشاها، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، kwezi wa Komori watukufu mlo harumazen sananta za dunia, kwezi wa Komori mashujaa mlo harumayensi ya Komor, amumtosoni hentosa ya Kiislamu tosa ikao tia mahaba harumao wanzanao, ikao tia uwanzani harumao wa manao niyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamade hali ikawo kubaliana na binanyi tengo jitukufu ikawo nyuni dunga nyuhashiri shiha haizo rambao mitido hima banu wala mitido jarma ze mimbari zinu illa itoka dekanga bozanyumeni zanzo zambwa. Kwezi watukufu hanyonsi pia mwishia izo wananyasi wa mabeja wazamba, hanyonsi pia mono ezajiri yejuma rakanio, hanyonsi pia ngamdunga wose rongozi liyo harme ardhi ya Komor, hanyonsi pia ngamjuwao ze hadafu ikao mabeja wajuha waja Komori hasababu ndizo wanaama wa Komori ikao lewenu sijabanu nimshukurieni nimbesheleni marahaba ba mkomori haka urongo wa hamba ukaya ya bankili yaishia wala hundi kana mbabi wanaama mlo harma ardhi ya Komor, wananyasi wa mabeja waribeli ya akli waja warihundu kaya ngasina mbabi haukaya wahaja kwa jajihunda dawao che harume masiwa, kwa jajihunda dawao che humabangweni, kwa jajihunda dawao che humabareni. Sha wa Komori kamili ranzima shababi rangua baba arangua zaze wawahimilia wawabulia imilango wawone saukaya si wanru wahuengeziwa izo rutujua mwanansi ulo harma ardhi ya Komori ngamuhiweshelewa marhaba hazina lahowa na nyanyi ikao ngwaishio bonze ngwasikiti hao nezijiriyo harma ardhi ya Komori ngarimbeshelewa ni marhaba hasonsi pia haukaya mronesa ukaya nyiwandu mastahiki nyiwandu mabidi nyinde mwaladhi mumaishi harme mastiwa yayo ukaya kamna ukubali ya toja ya rabwa ni wandu ikawo kwati na irumbi kwa tusikini ya mwanansi ngalimbeshelewa ni marhaba umaona ukaya si wa Komori siti malaba ngabumbeshelewa ni marhaba umarezebe ramu ya ukaya siti watwana ngalimbeshelewa ni marhaba umakubali ukaya ngasima independent riniki wa uhuria wa hensi ya hatu uondu wori usahao ngabumbeshelewa ni marhaba umatsukiri manja uharumwe piyeji ya hema adui wa hensi ni mwanansi ngabumbeshelewa ni marhaba haukaya mmonesa ushujaa wa hanyu mmonesa ukweli wa hanyu mmonesa ukaya balema na makahamba ukana mje mkauri linda abenge simibanu leo
ni mbeshe ni marhaba nyonti pia imijia Komori kamili ni mabavu ya Komori kamili ni masiwa ya Komori kamili ukaya message ya hanyi waswili sonti pia riwono risomo na sirielewa insha Allah taala Mwenyezi Mungu badzimanasi ubushinzi ngarjo huhunda sha ritido shabeza ritido shangaya ritido hisa tamaya ba Mwenyezi Mungu nasi ikanga muaminio kaya inumbana boko ngerazimo riwane ngeladhimo handani subira hokaiyo de jotsongesa rikensi rijori twalie rijua borendao ni choranzao ni horanzori waswili abenge sikauhima baanu yode ya madoni ni bashele marhaba le taifa la Komori kamil khasatan dalilo hondani ikawo lirone saujisa ye jumarakanio lirone sa furaha lirintia furaha harmaje miyo ya hatu nezero za hatu hizo raona ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uomba Mwenyezi Mungu yarenjezize insha Allah Ta'ala ya message ya pili ngani kusudio wananyasi wa mabeja message kao waibeha usiku wa leo ni wajibu kamzima mwongoni mwa mashababi wa Komori ni wajibu kamzima mo wanansi wa ardhi ya Komori ni wajibu kamzima no wa Komori kao hizi fikra za mabeja rizishia rizelewa rizirenge haukaya wawisa suala yerende moroni hauri tende ilo fikira ilo suala la huzisa lakini mimi fikira ya hangu tsananga msambondo de fikira ya hangu tijohanza ritsinjo harmwe piege tijohanza bwana ama mtsinjio harmwe piege yahe madui wa hensi nani mwanansi tijohanza mke harma ye plan ya hanyu ikawo muitsinzi muitwalia muda wa mahamilia au mahamiraru muibala ujarmu ardhi ya Komori nando ukaya gamanzo mla mwe mwanansi yala muhe amfikirie message ya hanyi waswili kabati mwanadamu lo harma ardhi ya Komori ya tuwaswili wana message ya hanyi kabati mwanadamu lo harma ardhi ya Komori ya tujue shatonga maja Komori kabati mwanadamu lo harma ardhi ya Komori ya twelewa ukaya mja hiho tibaya timashaka hata marongo tukawo yonti ya serikali wafanya henazofanya no marché hangiti pase ya serikali wafanya henazofanya no mwone henai ya serikali wafanya henazofanya no mwone hetsi hindu na ensi no wanansi lakini Mwenyezi Mungu amba tilizo haukaya mtani ya njema bahe Mwenyezi Mungu hamaniani mbali ya wema na nia ya insafi njema auni ensine mwanansi Mwenyezi Mungu hamtukuzani imesajia hangi waswili warupia waishia warupia waiwono yaboleo ifikra ya hangu mimi haukayarise moroni msiwa na aula msiwa na njema ngabondongora Josifanya ye moroni wiyo ijuhe yambe mi moroni mimi de kapitali ya Komori ebatino kaya risi iho rederengana sina le jeshi la taifa wanaama wa mabeja message yangu inu ngarombo Mwenyezi Mungu hokanga nono kaya wakati ni ufanyao message ngasimasihu hokahunu Ulaya imakatiano yesasi taisaye ngeza dakika 20 za kamili namba hindu yabo Komori ngamjuo kaya ngasimasihu nonondo abange waruma udungwa jojuha insha Allah taala waone message sijomba Mwenyezi Mungu ni mwanama mlo karibu ne mabeja ni mwanama mjoba ne mabeja walio wananyasi wanu
mwambie ukaya ya fikra ya usiha moroni ho kapitali mtsende ngamanzo fikra hiyo iritiende ekanga ritoka heda moroni shati idabasa ngebidio ya miji ngebidio ya mabavu wanyenyekeye na fikra ngebidio ritowe serikali harumwe miji hatu na ritowe serikali harumwe miji hatu rdera ifunge moroni ya fikra na nzori ifanye ukaya kweli ngarambila na ukweli kusamba ndo mwanamsho hatu mtukufu na rambilaneze kweli ya miji ya hatu ya mabavu ya hatu na rikubaliane ukaya risanga sina uade ulo harumaya miji ne mabavu urirenge kapitali abenge batu na riwarengeye ya miji ya hatu yoti hazi ya mabeja yo hazi ya hema nansi yesa ya kubalize fikra za mabeja kaya violence ilo harumo wana wizi ulo harumo miji mrohitwa ulo harumo mabavu umavuma kama ulo harumo ensi ye mwanansi ngebido ya kubali yaone ukaya ya rengeze hedhamana ya juhe ya ziye batike serikali harumo lebavu la hahe batike serikali harumo mji wa hahe abenge serikali yamba ritele moroni si wanansi ukaya kejazia mabeja tele moroni mono sonti pia rikahadhuri sonti pia rudungu ya juma kejazia mabeja ya tele moroni okama beja kajeda moroni sha izi ya ensi ye mwanansi ya tele moroni rishiyar basha marhaba rioneza jiri volo volo wandu watuka harumwa mbana watuka harumwa manifestation sha wakanti nezebido azahao wakauhuza uende wasampanyiwa wafuma waralohitwa wabubulwa wasankadiwa abengeleo ifikra ya hangu mimi kama nansi tijamba ukaya rizilo arutele moroni si wanansi yerelewe message hukarjelewa na rikubali ukaya rizilo arutele moroni si wanansi yabonga rgozi ya karnahe da moroni na rendera jiziye batu ritende moroni na riwaneneze roho ritende moroni batike rogo zjo uja moroni hatarende moroni na ribakisho mijini hatu nezebido aza hatu rilemba mhogo hatu rileti nile mbandovia hatu ritende moroni batike shindo moroni karikubaliana na ribae na rihuze hekibavu moroni ifeblesehe moroni iparalize moroni batisemdu moroni wanama mataximani wanama mazofera yembana inu ya hanyu yembana inu ya hatu sonsi haina kungumanyo na lijilekeze rehensi ukaya ngari wanaone na mdulo na zombo oka haji hadu ukaya ngena zombo ngena binduki utokori warife hesha hatu abenge ritsimnike shorlonisho na rimrensi yaone ukaya ishinusha hatu yode fikira ya hangu mimi ukaya ngarudio ritsede moroni no tukaba ngarudio sha ngari feblesa yo moroni ngari bloqueo yo moroni magari ya tsede moroni yujoba kisha moroni ngujofanza ya oka moroni aruka dolima yujoba kisha moroni ngujofanyora yujoba kisha moroni ngujotsaiha ukabengwe ngenisho hakaza kana kuna mtu wa shule nikari kubaliana kweli nyiwa komori wanansi rikubaliana kwa kweli basi ngamjo himamje muone ngamjo himamje muone bewa moroni waongwa joju hawa mle fakiri mdadabi wa moroni waongwa joju hawale ye prefe moroni patusiwe tsandaya rile ye mera mwitsandaya ne prefe mwitsandaya wawamba jini bahadi kadhalika ze biro za serikali zido harume miji na rizibae baga mwanao walo Ulaya ya diaspora walo Faransa na la Réunion wa baya za ambasadi neze konsula na rishenkese yezirongo hizo nizo rabidi rifanye ikale wenu ambasadi ya Komori ilo harume ardhi ya Faransa ibalwa ya konsula ya Komori ilo harume ardhi ya la Réunion ibalwa wo uhara ya wole wo ngamonzo njinyi wanama mlo harume itsanraya mbaye zela meri neze prefe
wanama wahemba jindo hali kadhalika na mwambie wasasa moroni ndo akensi moroni harmaze biro za moroni shebaba vya hatu no la wa alfula na mwambie okebaba vya hatu la wa alfula kamturisiye kapitali mrimjumriziye baba vya hatu na madunge na magaya imamera wao hena mria kubalia fanya hazi harma serikali ya kiudhalimu wajuhe wadori wanoribiha bahile ona ribonese karutso da moroni shema bavu ya hatu rirenge abenge na mje mabeka mjibro harma bavu ya hatu jerangalie yode fikra ya hangu mimi wana mama beja ni bikaoni na mshide mobilize harma miji baga mwana ujuzi juma kabati wandu wafanya manifestation ya kanamvu amado mji wa mbeni no kwa jaroha shawashiri wa mobilize mbeni kamili wala ngobisha wa mobilize ya mahame kamili abenge ikamshindi mjia harma mabavu ne miji message yangi waswili nondo wandu wasiye panda une semaine 2 semaines moroni kabati fenda mbamru moroni bloqué e magari ya silo anambaye pare na mbaye separe ya itsanraya na mitamihuli ne bambao na mzie separe batise hindu josa moroni na mfanya zile jeshi la fanya juzi na mwedema asisema gongo na miri na minazi mopareni mzie batise hindu moroni hatanzi itise moroni tujarione baba moroni hao shasi wa komoriyo tsi hatu sisiramba yo kapitali riwona soka ye kapitali inde ikoni wari kubila ranja ikoni na mitamihuli ihula sinde rambayo do kapitali ngatongo jwari changer ribehe kapitali mali hurwaji okasi inde wenye decision si wa komori abenge nyi wanansi yare mambo ajuu tramasi na mrudi ya suala ya jawabu yangu ni mlikaoni nyi wanama mabeja na mhashirishe nsi ne wanansi watawe moroni watele moroni ukaya harimgala wajulwa woko sahinru harimgala wajulwa woko sahinru sisi rikana message risaribeha nyinyi mkana message msamrinika riishia abaha ribakisha sisi wanansi enga rifanyao rifanya geste ya madosi wanansi mmono shamoneza rihunda eka kweli uka narisikiniyo wanansi tasla mahamba wanansi ngwa unausiu yabweheni samjamba na mjuhe ngwa jujuha alor yo mwiso maani bwe kao bengo mdu hakosa kanaka hunda pasima kaziwa hizo ndizo bukogera dhimori zifikiri wakasi ngara fikiria we mwanansi abenge mwanansi ifikira ili yodokaya rejei harmo mjini hapo kaga we moroni roha moroni urejei homjini taximan shofera wa gari rejei homjini enda warege magari hanyu mtopareni msiye na mwadema bae batika mdu mashilu jo samoroni batika mdu mama hame ujeda moroni batika mdu baba vupia ribaye karutso da moroni waloi hongwa gota pala hata wardi baka horejei ngwajuka uhawardi warejei wafanya taratibu hata songwa jo ajiri magari songwa jo chagwa jo rejei mu jini hao wale wakensi moroni iblesehe moroni iparalyze bahingwa jo wona wa moroni walo iho waremelawe mwana hawole kwa tiba hano mewa ngwa jojo hawa mle ukagwa jojo no kaya ila virusi ngwa jojo no kaya ila nde adui unade ya wangamize moroni yode fikire ya hangu mimi kwezi wanansi yode fikire ya hangu mimi wanama mabeja yode fikira ya hangu mimi wanama mdo harume ardhi ya komori kartumta shani baya ilimwona ukaya banu kartwanza baya kartwanza mashaka shi mwanadamu yarengensi de wanzo yaranganyo mwanadamu ya wewe wafi wanaama mlonzuani wanaama mlomwali la même chose gebidio lewe inu riwane heze nchida za hatu lonizo karsina binduki la ngasina kalima yabagere kalima la hatu na rishinde rirongose imbabavu ya hatu ne miji ya hatu rizierti semoroni rizierti ne moroni yode chotogesa rijema arama wana biro wandabo walona war miji ya hatu riwabaye na rito wabaya ngari jobaya ze biro ze prefet ka jojwa zibalwa na mjuhe mwende mwabaye ze prefet mbaenese meraza wishi za mswala tasola tafaida ritojwa tafaida unda wende ni wandu wao pokai wao wakati wari faidis karsura tafaida
hata faida ba hata tiemba haki yangu yokaya nibuli yenrekio ngwa nsina droit na maudu ngabatoka mpira wajua tipia waso mpirani yawe faida oka aboizo nyinyi manzao doka dizo manzao shezo sisi tuhanza kamtuhanza no yabole una monesi hamungu na monesi ukaya no yensi ni hatu na sinanyi panema na nabahulu capital ni bisida bada sisi nakubaliana leo ngatujwa hizia riparalyze capital ya ndabo yawe hiyo waonokaya sindera ambayo kapitali hazitendwa za hatu ni makalima ya hatu. Hiyo de fikra ya hangu mi mwananyanyi hembankili ntiti ya hangu iwasuli yabo kai karmobilize harmemiji ya hatu rizia kabatsi mruso moroni ribaye miji hena mji wakonga bonzia onda moroni ribaya ikamjuha etanraya na mtengele mitamihuli baada ya aeroporo mbaye batike garli jola hula uja hata jeronde mbavuke liyoze pareke liyo emoroni balwa eboroni neto balwa kamili alafu jeshi liso pareno wakati huo lise moroni haurido njahar mimi jile ambaga bawa zanzia kalina ushinda watuko shida ndabo nzia hu yawe moroni faiblesse yawe moroni isenja shonga nge jonu kaidu haye inuke nai ihenzi wajuhe warenge mwana hao wamba wanome wao ngena mvu habaye moroni tsende mndu waonoka vala mbaye moroni tije mndu moroni tende kija jamba mndu yode fikira ya hangu mimi wadama wakumuri ya fikira ya saa tena ya hadisi ya saya na kaanza hadisi mbabi sana minanyi dokaya muneza jirie juma rikaudhani wananyasi ikao wamba au mapolitician ngarjoka uona picha hau alama ya ukayangwaju hao wadunge ya mvua wenyao washinge ukaya mimi ngamrongoka mwana mkomori ikao miuhima banda ima miuzamba miushemeza kai mapolitician wa komori kwa turo nesa picha jema rikao fikiri juzi bora habilu kanga ndo moroni natoka honaze parti politiki rikao fikiri juzi bora habilu kanga ndo moroni natoka hunda ze parti za serikali za politiki zikao hima zidai zi haki za kibinadamu ukakweni mwamba ukweli shahabati mbi karjaziona ngamuhabiliba nuleo nambe hokaya ngabo miji nada mabavu ikawo nganyina wana ikawo ngo harumwaze parti politiki si delegation za hanyo nganadori zione simambiani ndo ze delegation za hanyo nganadori zione rangu miji ragu parti politiki bainu tarehi maudu mtiyo jare msindihani hauri sindi hamru mraja mbokaya ngosindi weza barindi ni itujodi hale wo yobombo balle ongarda yoze hakiza hensi ne manansi maudu ikahu jango dai hakiza ho personnel ngatoka haboka no eukanda nsura kawanga hensi yeukanda nsura kawtaiza hakiza he manansi yabo wana ama mapoliticien kam precisenro uka yembana inu ya leo ntia politiki ikawe politicien huja haismu yokawe manansi ngojojua barato wasamba ndo wananyasa wabeja panusi simba darwana uzinu karutu wanarisi sazali bonsi amande helipo komuishia o wazamba wo kwa tu sazali bonsi yawanga sazali bonsi wo munyi baraka na mamadu na kililu na elarifu na Mustafa Said Sheikh wo ndo sazali bonsi sisi ngaranzoze rongo zikauhe mabeja wazamba ndoka sisi ngaranzoze rongo zikauhe yaweke serikali watoishi yezo rambao wakausa bandongo yonyangu watokawa daaza abenge ganzambo ndinrejese bana ka ni wananyasi wa politiki
karitsu wanale fumvula hanyu harumemba na inu kawana nyasi wa politiki rijwansari wanale fumvula hanyu hokayanga nyina soutu nganyina wandu bokwenga mwambi okana mjuhe ngwa juha maudu ritsimmoneni mjuha kipolitiki bale wo dabaraga namjuha kipolitiki ilile mbada inise kamjuha mbada juhisa na mobilize mabavu ya hanyu na mobilize miji hanyu wahime kipolitiki washangirie mabeja ili ensika uhe beke ensi para aposo ntipia ngarjo para eka ensi hundu aposo ntipia ngarjo hunda wananyasi wa mabeja wajaiho kwa jaja politiki senanga mshukuri hiyo ndonondo hokaya ya serikali wafanye hazi hao heri ya ladhimu hao wamenya na upuwe ma journalisti wanrabu wa hao uambezo wanzao ebo wahamba wahuriri de kinyume watuo kumori yankili hoka wamba sembibo ko wo watakwaja kuzifikiri shehini ya jaya tundeze rongo hakahuro kaya bala ma journalisti wa mswalata wala ngwambondrabu balema portoparole wa serikali wakobira wadizera urau wakahamba ushi shama beja yeti wabaya mabeja yeti wa mashaka abenge mabeja yeti wa politiki mabeja wa imanansi ngurongolo yensine manansi wananyasi wa politiki karitsumu ishiani karitsumu monani karitsumu ishiani karitsumu monani ki politiki hadwe marengwe abonge ngani ombo Mwenyezi Mungu isafara leo ikandizo wananyasi wabeja warishilia ngarinora mobilize uharumwe miji ne mabavu rifeblese moroni rifeblese wa mjwaezi wa moroni capital ya hekomori ifeblese he itinjie gari kwa jaba mdu kwa mwanadamu abangaranzawo wananyasi wa politiki mdo harumwe miji ne mabavu muhime ka wandu wa politiki muonese ukaya ngarilungayo mabeja mjuse wandu pia wadunge babeja ili ye mission ijo passe insha Allah taala wanaama mlo harma ardhi ya Komori mwishie message ya mabeja yamba mjibu ikawa de moroni hawate de moroni ngamu mnasuhini nyonti pia hokaya isho ni hutaji yao sinoke serikali sebonsi sheshe ni hutaji yao dawe mwanama ukenamo ni jenne ja Komori ndo uona haumgwa jalie ufanye gizo nafanya mgwa hubenzia ukena maisha yabonsi na uporo husaidi ya usemoroni imana jana na husaidi yokasa moroni tika hanzani wone enga wana fikra nga ya ukubalie fikra yehu amini jabona amini yehu amini jawana nyuho wajwa waransi wandu washe na wandu waume na wanatiti wasaiho tihundudizo ye fikra usanga weniyo abana rufanye plabe ye plabe karsina zombo za wana she plabe na rtoreji wa mijini hatu na mabavu ya hatu ndira bloke ritise moroni na rifeblese moroni na riparalize moroni hutike shindo kwa jambaza saya na raba kisho mijini hatu richeri wone babwe sa hiyo ikaga riseha moroni ngapoka toko duga na sonti pia haina nsabala we wandu na hiyo ikaya hifolo hede manangisi mabeja wafikiri kwa tafikiri na hii ukayo ndi hali ngeladhimo bake wandu moroni baturi siendera wangarie ngeladhimo wajoka moroni wadalao moroni wabene meshao moroni ndo wahabili waripare ngerise moroni hukae kanga wandu hongoni na sirlo huo nzari razori njie nsuwa demdu joshidarizi wakati huo wanaama mlo harma ardhi ya Komori ya fikra na hikma rilobu hari ya buru kendi karitsu hanza maudu moroni rajuri la sasiche wa moroni wanje mwandani walale ngebidiwe kanga sawa moroni sho wa moroni wa ondo wajoka uripara ukana mje
bari mbulane milango jabwana nyasi wa ikoni wari parokana mje bari mbulane milango jabwana nyasi wa mitsamihuli wari renga watamo ndani hao rasulu ya nema adui wa hensi yabo yudi yurti hao leo garanzao wa moroni wao do wahabili hesenza ya wajoka uziona ne tabu wajoka hiona ne mashaka wajoka uyaona ne lejwa kadirijoka warema yeko wa moroni wala lo moroni waremele mwana wako tsibahano mewa ministre de l'interieur ya jayo bredi positwa nwangamizo wana hatu mabani hatu ngwajuju hawao katula wa mle na mwanike kwa na mwafanyilie correction wando wa moroni na mwafanyilie na mwalibe ile kado njo wani kanilo ne kamsiasa ndrovisa hanyu ne mhogo wa hanyu ne majimbi ya hanyu katenda moroni na mnyasie ya tene moroni wa moroni wa juhe wale mwana hao waona mwana ya nomewa na rishie baada za namwambia Luka yang bankilieshi ya hondi kanambabi na muhime harme mabavu na muhime harme miji msiye ritende moroni karna uja moroni yesindo zi bloke yojokanele paka kasi giri ngono na taigari george na pashi shema gari yasilwa na lirwaye mya biro marunkuri hata se moroni baho wasuli moroni kana wa haluze ndio tulola pitali yekaibulwa ndo joda moroni ndo la pitali sheitso la pitali yatsende na mumrensi na bakisho mjini mfeblese moroni wa moroni wa juhe wa mle ministri wa habari za ndani abenge wanama mlo harma ardhi ya Komori sijomba Mwenyezi Mungu message ino suka maudu iwasilo wanama mabeja sijomba Mwenyezi Mungu message ino suka maudu iwasili haina mndu ameniza fikra za mabeja sijomba Mungu message ino suka maudu iwasili haini mon Komori ulo bahanu ya amini asitone mabeja risitone fikira ukaya karutenda moroni sha na remobilize miji hatu ne mabavu ya hatu na rwahesindo na rubakisho mijini ne zindo na rafanya zindo mijini ngasinde rilo wao serikali garni kawendi garunda wendi ni moroni karende serikali rauna ne na moroni sinde rilo wao ho miji hatu sinde rilima wao harma miji hatu ngadwa morenda tsahendi ritende na mfanye mobilization ya kweli muone serikali ukaya bamu sisi sinde wenye decision karabakishar miji hatu ribloke miji hatu mabavu ya hatu ya bloke kapati mbayo ndio moroni hate hawa hatanzi ketsoda moroni rijarione bo moroni wao ngwadoshemeza waripare kana mjamjamri kubiri barle mewa yode sar jojo harse moroni be katiyo kangare ndao garjoro asigongo katiyo kartoda amani la katiyo gardo hambana yode sar joka henda hambana de ko walo moroni wao waripara shamtikiri mhadalwa mjuhambo kana mse moroni wa moroni hamandanyi walode mwana hao walode serikali wajua mrani hitwa yode fikire yangu be mana mavuka mitamihuli ndabo wa mitamihuli wa mrabani mana mavuka ikoni ndabo wa ikoni wa mbulane milango kaitu bidiri harma piyeshi kaitu bidiri mji harma piyeshi wanama watukufu mabeja wanama mlo harma ardhi ya Komori na mwishie bayo fikira hokaya fikra hiyo ifanywa na maswahaba fikra hiyo ifanywa na maswahaba riziwono harmasen kodo za jira harma dunia kamili yede hela rakao fanya iyo de hikma ne fikra ikao ininjia hapo na ishe message hanyu sonoka rangu juzi jizi yanja rongoa tikaulinda le jawabu la hanyu mabeja nijue enga mfikirio no ngenri ngeni heva nuni rongowe abenge mimi tijabanu leo ne fikra hiyo ukaya na mtahadhari thumma na mtahadhari msende moroni na msiyeni mbahin rabidende moroni tsende moroni na mbue zindo ziraji na mfabrike na manose ya mitami hudhulo na mbahi ronzo ya huze na heza ya mwanku hawi yeneza ya mahame mzunguse keliyo ya itsanraya na mde washili na mhuzanezi uruza hanyu ya magarna dola itsanraya da dozi de itsanraya reji washili na mitami huli hata nozi nomtsele moroni ne balwa moroni ne blokehe itikena hata mbahinru richari wone ngwajole nri na aduna le fumbu nelejua hau wahime riwono kakweli ngwasikiti hao ngwanzo mwana ngwanzo ministry wala swabonsi hau wahime wariparo kana mje bai moroni ribu wa mjemjie wajiwaone bagarjo bala sigongo na miri rapasuwe ya mahakama ripasuwe pirizo ritowondo wala pirizo riwonesi sheka mju haba sayin ngamaga modomoroni yabo kaburi manje harma piyeshi
modo marde sirewe ngamodo mbabu mabinda rejeri singa manyihe abo karsina rahunda yabo karsina rahunda yode fikra yangu mimi mwananyanyi ikawo ngamito hadisi ya raru message nanzo nibehe nambiyo wanaama ikawo wafasi wenkomba ya kijeshi ne gendarmerie ya Komori haribo hamba tijipesheni tijindini andongoza jeshi la Komori nimwambie nukaya kamdona uvu wa njema baga monao wananyanyi daula ngabi za Afrika za kauvuka silawe harumengama naye akawatondele jeshi la Komori kamtina decision jeshi la Komori ngamrumao jeshi la Komori kamti jeshi la hensi ya Komori wa Komori kamili lede message mabeja akaanza ionese mabeja hamshindini amwambio mwanajeshi kama mabeja haushindi usione bahari uva makoshi uva kaki ya serikali hunikabindu kingwa birowe tire bango wana nando mbabaho na mdadzaho de bana mshwaho na mrumshaho de mana haho na manashaho badi ngo bya sobure mwanajeshi mkomori badi ngo bya sobure buyatukabo udwengo fumbo we maore urere buyatukabo uhimi ngo wano noe Komori itire ngani ni mjeni shamkiri uka wazungu walo Komori wadomrumani wanyuma kirima jama wana nyanyi manama mwanajeshi bananga mnafikiranga manama mwanajeshi banu kweli fela ngoji satokaya we mwanajeshi mkomori haungoji santoka we mruma wa serikali ya Gwanzima manama mwanajeshi banu ngolunga formation ngodo juwasa ngo sijiri harma dunia usubuti kweli mrege magari mdopashi yamwe samonziani mwerenga mashababi walonziani wazunguli yao bahi kwa sina hata dhambi warenda mjipermete mwede mijini mwate wandu kwa jahiba kwa sina wafanya nabo wa viole walohi wa hibao nganyihonga mbirone nyinao kamsina tamaro mafanyili yao mwanajeshi mkomori huparolela hukansi hujifikirilia hujusa suala uka ebano hazinu ye bazi yako linifanyao wajeshi wa hangunu inde haki ya mti haki mwanajeshi mkomori baringo na fikiranga yebanu kweli bwesufe jihadi ministry wa head fine banu kanto aba udafindo isufe jihadi ministry wa head fine yaho ngojo ko dafinri ngoda findo huhulwa baho heri manongo wakawo yeser sengwa yanzawo ya wazali iyo ndio mjofanya science ni mwanansi yone zikaba mrari yao le mabindo mnyao manama mwanajeshi usikuja itaregido hakimu huhimi haurenda nayi huhimi haurahitwa hewe siwono jeshi msiri analmanyi hakahukumlwa baada ya roha yatawa yaja alma yaja refugee ho hawene hokawe yaporoka jeshi ze video zahe zirengwa hahukumlwa abaraza bauge pirizo manama mwanajeshi kwesheleo musohaho mwanajeshi manama mwanajeshi kweshelea eretreti haho manama mwanajeshi kweshelea baba nungaru hurjuwao kabati mjini hutso jeshi mkomori kabati mjini hutso mwanajeshi harma ardhi ya Komori yabonga hujuwao garujwao wendo bi garujwao zorgofanya ho ngoli waindi mshahara ulivao hata wale watu mwana nyuhero mshahara enri yemna group wa kijeshi sikitishawo dokanga muamini ukaya le jeshi la Komori kalida poro kana zitobiyambi zinu zintobi yambi
la jeshi lako jalipangwa ne serikali inu ilirja litsimbe nai sha jeshi la Komori amsikitiho kala jeshi la Komori titobia zakaya yabo wosiwa yawone hawa na hii de jeshi mwema yakayo harume ardhi ya Komori abengeleo mwana jeshi juha ujiwanie baga mwana wa tukufu lone majeshi ya Afrika ngamona wa tukufu lone majeshi ya Afrika kamjuha mafanya hamadao ba yoyezi na ezio uhisa ba yoyezi na ezio uburiha ba yoyezi na ezimdu itawa hivuriza henzahe kabati akambia vorana Benali Tunisi haivuriza hatawa yenge bale majeshi waka Benali watoka wardanda na mangaleza hunda Turki polisi ya 3000 soldats yatoka urola hitwa habo wa contre population wakwaje wakana wana na wandu washe na wababa na wazazi shawamba ukaya hizo ndongo mafanya karutu jifahari nanyi na mwende mwangamizwa mfe hizo joka munda ni maudu jeshi la Komori na muamini ukaya ya miji ya hanyu ni mawevu ya hanyu no wanrosha hanyu no wadadza hanyu no baba hanyu ngwajo humlabani wa mrengeni wodo wajote ndi wafanya hukuma ya hanyu ni majeshi wa Komori mwana jeshi eshelo muso haho sikinie mwana haho ne mrumsha haho yewe mrumshi wa jeshi yewe mwana wa jeshi kwambie mwana haho hawa bombaba bomzaze wambe mwana haho karansi watawa mzaza hangu mtukufu mbaba hangu wa sheo ikawa ngawe na mwana ngiutsimbose na izilala ziona kumwambia kasela ana za Mwenyezi Mungu ajuka humsiha kahena mndu mzazi akavolovolo juzi ya halema nzo Mwenyezi Mungu amba alhamdulillah rabbil alamin wallahi silibaya libwao habalaho herebo mbaba bomzazi kujahuli ya laana yonga ihusihao wemrumshaha he wakanti umlindao ya balao mshahara wa ya rebani haho hitwa hawe mwana wa hebani haho hitwa ya balea hwere uje ule zela ana hizo kazi usihao yabo kutuhula uze mwana mbaba hangu mtukufu ulona mwana yalo jeshi ndaza hangu mtukufu ulona mwana yalo jeshi nasuhie mwana njaba goto kwa shida umzia kekende shamrongoze bombaba mrongoze bomzazi umambie ukaya na la shetani ba ekahu ukovaya nkomba hiyo ukadawa vaya uke jeshi la Komori shati jeshi la azali ne famine wanzani ukadawa vaya nkomba hiyo uke jeshi waniye nsine mwanansi maudu wa hifa ni hundasheo mimbabaho mimdazaho na uzaya maudu wa hifa ni jifahari baho ujifahari mrumshe manamsho hangu mtukufu walolwa ni mru yalo jeshi rongoza mru mahaho umambie ukaya isorongo fanya kuturi heza sheo de kinyimango riposheo wanaama mlo Komori mlona wananyanyi wahuwanyu mazuki wanyu wanashe wanyu waloma jeshi kama rongoza basi humfukare haubengwezi hukume haubengwezi vijana kazi na uhula roho maudu ngarjo humrambuo kaye mrundo yi yango to kwa himoma anie maudu ngarjo rambuo kaye mrundo yi wajibaza nyiso ngware ndo nayi shamnyesi mgusi pahala mataha enjuru lo turangarjo warambua ngarjo wajua banu sisi sikardo liba na kiswa sisi wa Komori sikardo liba na kiswa sha ingamfikuruka gejoka heli watandi wakati ngojo huja rudo liba na kiswa ngoje ka ufanya ngojo ko hutungo sema na nyuhona mbabaha hona mdazaho hawe mrumshaha hono wana haho warala hitu sababu ndongo bokata kuchunda tafaida wanaama mlo harmwe miji wanaama mlo harmwe masiwa wanaama mlo harmwe malaho kamrongo so wana hindida honi hulo mwana alo jeshi karongoziwa ukahewe kairiurensi
zihumfukare na zihukume stikajali huri manyele maisha hoka maudu wogujo saban sienzahe ngo to kordanda bubana jeshi isifai jihadi kuri Mwenyezi Mungu wanzi hatari njema harumensi hiyo itsoka rangudo siku ulo ministry ya defense kabati ngo ijiro komori kati deda muziti hao pia heisufai jihade wahuza wa kaza isufa ijihadi eshe jihadi shaho ngo tokoshani landa do jumotoro hitso wanansi ngo afao wanansi ngo waro hitso bosipe jihadi heisufai jihade wanansi ngo waro hitso hewe kuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ekakutushira wazi hawa watawa bahuisha belu hambeni akafanya ila amri akaunikiwa belu he mihazubuti hazamba ukaya hini akafanya rezembi rezenjema hakahambilu afanye baye fanya balangu hesangu jito hoka hesakati mbro serikali bala hesangu uro ukaye bala abasa joka humani yando kwene jondo hahe kujomparasa kumremba bo paso sheitwa ya jeda mashudi ni hamparasa kujomparasa ya dibe bahako beta jira trape ya beho kaya bala minso kauruma ye mwana hahe na mrumsha hahe shazila kwa naho na haya ka ikaye ye mwenyewe ekasuona haya subuti mrumbaba wa kamili ya subuti ya meambe hokaya bala msoka hamilana efanya bangu nefanya iyo nabiye none se ankili ya kibinadamu hiyo mrumbaba wa kamili belu ya kiasi yahe hedi akautoa sibinu amba sifanja utisiti heza zamferi za bapale zamferi za abdala agwa zamferi ya subuti akaonekana ngozi la pia yerwaya angale procureur mshi batami huli tijuzi ya mitami huli ya kwenda rege decision hamada ila wono la pia hena mdu ya jitole ya fidia yani mwana damu wakawa hatakatu mwazani shagu mrumioni hama deze papier de toilette ngumu na wade zakaba bambao de masati ya vayao kansa samfanyezo ya nzabo samrumiani muhisa ya mponi henda hama hindu sto hindu alafima jeshi ya komori zuri zomuna wa maslaha isufe jihadi ya nkili yaho ne hikma yaho no military waho zuri zo wana wa maslaha ukaya uhime yabo uranganye nsine mwanansi utowonda ole badamo pese roho ye maudu ya serikali ya hiwa ye maudu wetolo hasini ngojo kufanya ngojo kahimada nando ngojo kayawambie ndo bikaya jao kamono eza telezika ndo kamisomo mwesoma imwana nyanyi belu tuo haja hii mingwa biwako morukaya bala msoka hangwa naifanya ndongo bangu naifanya yewe kuna akili mrumbaba mandawe mrumdu hasi hamandawe walola wasaya ulona wana nambiye mrubani ha bobelu ya jadamlo kaya endawe mndu endabe wende wa muwa endabe wende wa mfanjau endabe wende wa sisa baya kirajale berere ngamba baya hamada yona mishekema mamhima hamadi yo yejiriha ya basa kutola harmwe yezibo belu kuto serikalini nambiye hujahuta kwani mru haize family hizo ngoto kufanya ngoto kwambo kaya ola azali nabia no karjauna azali karjauna imamu lazali karjamuna babanu wara munadawe wara mwishia ndawe wede wahamba ukahuono wede wambo kahurende ya wele wote yuri hadaya bobelu norambo kaya azali de anabani fanye no yankili hao hekanda isife jihadi ila muha raho siku jaja wa hondone za honrabelu isufe jihadi la muha raho siku jaja wa hondone za honrakiki isufe jihadi la muha hewe gabajuja usiku ko bengwe hureche idingoni huja hamba hutubu waruka na kubari bosife jihadi isufe jihade hurengezwa mana hedifa ya hensi ne manansi de kinyume kusungu ha wende Azrail wa hensi ne manansi jeshi la komori hewe ndukadula bosoni mahe heni wana ama mlo harmemiji
ne miraya ne mabavu yeloda mrialo jeshi kamrongoza ukainti haki kamambia ukazinka zirendwa kamaone size jirio harmu Afrika ukale jeshi lele yaoni wewe mwanansi zi serikali pia wawando bokoba jawabire wenzao sha jeshi wakaja paro de place jeshi wode mfaume jeshi wode mtukufu hilo harmayensi hokaweka badiliha weye hamande beramu jeshi weye hamande beramu ya Komori jeshi ne beramu nele jimbola taifa zozo sawa hokazo kazibadiliha vanunyi majeshi mndende vanunyi kamtusomesi waranze fasiria jeshi ngema kama jeshi imanantu aminukaya ngamsomesoe fasiria jeshi ngemke majeshi ngemfasi msomo mjue fasiria jeshi ranzi haunga mjuawe maana ya jeshi ngemwende wallahi alazim kamdajo kirimdo rumilwa heheliyo banu wende ulona shehitwa ngoto kirujo hadalonu kwa utungo na mambiye mndo serikali kaija no singa sibanu hensi ne manansi ya weni ngarjobiri ya hensi libiri manansi wewe ngojenza homaudu endo korjindo yode kijeshi yode military yehufa hensi ne manansi sha military kado hufa sababu raisi aliswali hina muzise tarehi bali swali hambiye majeshi ukaya ekammono wa jangwa nzingarao na marenti bawo mtahondami wanrenge wode raisi shati ne ujangbo kaya na mmane ngarwa na wenri yabaragwe sambari meriwane yabango jozo rendao alafanga mtsingo kubali mbya mrumiani ebo adona faswaha yalona ujizi manatso himarongo wendi mabeja wajawa fasebaya mabeja bala fikira yema nabo serikali mtsopare mabeja mwawe hansi mwarengaza fikira za hawezwenri haumwatso ishia wasike panu ya bankilie shia wohondi kana babi manu mdu hara urenda mkalo hara wishia yenge mtso ishaza mabeja so abo haja wabala rongo mtujoda za mweshilie omwe na mwarenti wambe fikira hawenzao wobuti wana wahaiho wana wahabonze na mwarenti shaholiho nganyi wahara hokanga muamini okayeso mndandanga mndandonai ngamuamini okayeso mfanyao ngamfanyo nai abo mdujo bala haki haja kamnaporo humbulia ili ya hakiti jowaswili manama majeshi ngamhadalwao wanama wanajeshi ngamhadalwao hokayensi yo ya hanyo msifikiru kaya wanruwa kamoro ni juzi juma kwa ajwe shida hima wanananyi wallahi alazim ngani mlabioni na jeshi wa Komori ngamu mlabioni nsuona zenogo mlonizo hauze mvu mlonizo hawezo mbo mlonizo mwajo shida muudhi ye Mkomori ya intention yone Mkomori leo hajoka tayari na mabehewa wararuma hanao mabehewa mane ngalabo kwa mabehewa ya hema jisha Komori iyo manga yajo bojo hima msankadeni sha heoliho weishie message kama beja twan wabaya rikahu jaha amani bajumko bala mbiyo na gagaga na gugu harimje matowe mashangaze mchonge sawa jiriba yamje mambe wala ko bala no Mkomori na nkili nsidhanu kabo mloma laba mwakirimro horwa ya kwandu pekwa cho kiriwaro horwa no na mwelewe ukaya wa Komori ngome intelligent abenge wanama majeshi anambo Mwenyezi Mungu ya message ni maswilini wanama majeshi nganambo Mwenyezi Mungu ya message ni maswilini mlamuhe baba nganyirukuni anambo Mwenyezi Mungu mlamuhe baba nganyirukuni mfanyeze mabani hanyu majeshi wafanyao mfanye hizo mabani hanyu wa majeshi wafanyao bawo uhima wawani yeye nsine manansi chao kwa hima wani ya raisi wa uhima wani yeye nsine manansi chao kwa hima wani ya parti wa uhima wani yeye nsine manansi chao kwa hima wani ya fami manama manajeshi yode message ya mwiso ya hangu na kanzani we sikanzani mwambieni ukaya Allah ba maudu kusinaborudia maudu utije ukaja belu hamba wala rais ndiye akahundruma hawole sfe jihadi ndiye akonambia
hawale komanda na kana ende akauri amrisha na wengo amini ukaya zi amruzi fanya wangu fanyonai abenge jira trape raho musowe jaja manama manaje ishi jira trape raho musowe jaja manama manaje ishi jira trape raho musowe jaja yole message na kanzani be hamwiso nirongoze wa baba hangu wa dada hangu wanashwa hangu nimwambieni ukaya na mrongoze ilo na mrumme na mrongoze mrumishe na rongoze mrumma hahe yalo jeishi ukaransi bango ndo nai mwana rongoza mbaba haho yalo jeishi mwambie ukaransi bango ndo nai mbaba na mzazi na mrongoze mwana hanyu mnona yalo jeishi mwambie kangu ndo nai zuki wangu rongoze mwana shewaho yalo jeishi mwambie kangu ndo nai mwana shewangu rongoze mhuwaho yalo jeishi mwambie kangu ndo nai iyo de wasu yana kanzani behe ndine shele zizo ukaya mabeja na mwanongoze mwana ngesi mabeja mwambie ukaya na warudi wasede moroni shana warenge moroni waitu harume mabavu leo inu narone sokaya moroni rirenge ribe harume mabavu shariti kubali ribo hai moroni hatu ye moroni ndo moroni keno paro change na mdanso walo moroni wangamile moroni na mdanso walo moroni wafe moroni na mdanso walo moroni wa saishe moroni sha karna henda moroni risederi jo harme piege bayo piege wanzo waritie abenge mtikiri ritikiri nje harme piege na ribakisha harme miji hatu rimanifeste harme miji hatu ne mabafu na ribaye ze prefet ze prefecture kartu hanza batiko jo fanyila mru estre ya fanya sefini na mbaye banga mwana wananyanyi wa Ulaya wabaya za ambassade ya Komori lo Faransa ibalwa ya consulat ya Komori lo la Réunion ibalwa abo banyu mabavu ya hatu matukufu na mbaye ze prefet na mbaye ze mera za hema bavu na wanza moroni mwado wa kensi moroni da one ministry moroni wabakishe moroni da one serikali ya hao Richard wone do bio jo nguroshinzi banga mumlabioni mfumo haumili ngwajo singamanyiha mfumo haumili ngwajo tapala mfumo haumili ngwajo bwe milango wa moroni wao wambena mjibanga sindanyi wale wakati mjobaliye megongo ne mibaya msemoroni mpariseni mjo mparisa wa serikali yaliwa kiswa mtoa na yanyi mopirizo mtoa na yanyi wafungwa pia wapuliliwa mwodo hasambi mwema mtowewe mwodo hawa pirizo matu Abdalla agono ndolo igonti pia na fahari no wadunga wonti pia kwa jotolwa ho pirizo yode fikire ya hangu mimi mwananyanyi mwana shewanyu yede mba anklinti tibukao inija mimi mwananyanyi shababi hamandanyi abenge hata pakala yabo garjo nana harma message za saa tena insha Allah taala haukaya karnausia ni sabjo porsa za nyumeni haurjo juamba joka na fikra ya ukarisaidie hauritange harma lebango linu harma wananyasi wanu harma heni mkomori bikao gina fikra hauhajo anza saidi wari mwishi harongoa garjo humsaidia sisi karti wa parti sisi karti wa wakungumanyo sisi ngasibanu kabana wa Komori heni zijo huja rizihimilie yode ekaga joka ukajala hatu awenge fi amanillah siri amini Mwenyezi Mungu aminu kaya kozi jo urihunra kama Mwenyezi Mungu yaranzishia kullan yusibana illa ma kataba Allah lana engemro woto jo bisa bahari mwanzo bise mtume Ibrahim hajo kahabi na yaso harmu mdono kajaba abenge jokiri hata undreme binduki ekanjanzishio kaya hofa hangu amjo kofa mhondani hao abosina hufa yodio sisira amini yodio sisira kubali yodio sisiri juwao abenge wanama wa Komori hayabo karjoho nana insha Allah taala harma makati marajina na wakati wasa tena habo mba Mwenyezi Mungu masuma tukufu lona yanu Mwenyezi Mungu najalie eti hatu ikauhe Mwenyezi Mungu najalie imadhamana tendensi hatu Mwenyezi Mungu ya watowe ya erohombi ne mio mwi walonio Mwenyezi Mungu najalie ikawa bala rohombi ziwareje harma roho zao ne mio ya hao no wa hao wadungao ikawa bala rongo njema zire neema siwa sonti pia Mungu hifadho wana ya hifadho masiwa Mwenyezi Mungu ajalie ni abala shari shimrejei ni abala khairi irishimie sonti pia Mwenyezi Mungu najalie ensi hatu ihejuja nyora insha Allah taala walongo pirizo Mwenyezi Mungu ajalie wapuliliwa waroheha amanna usalama heni ya dhulumiwa Mwenyezi Mungu nasiye wa yamanie karumbao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bahamba ya usihani hawana nedhalimu ikao ngudhulumu wandu abengebo Mwenyezi Mungu aruhombao usihe wawe ubehele jeshi la haho Mwenyezi Mungu uritie imani uritie siha urihimeri wanenu wandu Mwenyezi Mungu jale urinike ubshinzi yansi hatu ibasauhe insha Allah Ta'ala wa afu minkum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh imma an-nasru wa imma ash-shahada imma an-nasru wa imma ash-shahada imma an-nasru wa imma ash-shahada لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الربالية والعفو منكم.